Нақ қанеридлай апрелдес муниципальный райондин қилин кабинетта алуқ завай чехи ғалибилин иқан сварес хазурвилер акунин хақиндай сварин тишкиллувилин комитетин заседания хана. Адан колахта ishtirakай райондин умердин верихлера колах завай работник риво пешекари общественный тешкилаторин руководитель чехи свар қилет хунин хақиндай чпин мислятар теклифар во фикирдикай карарикай лагана. Вичин нубата вири илкадин чехи свари кайсаттир галибилин юг районда қейд авунин во қилет хунин хақиндай муниципальный райондин қил Нариман Шамсудинович Абдулмуталибова райондин администрациядин республикадин во федерациядин қолуғрин руководителерис свар вини дережедавас тешкилна қилет хунис эвергана.